Pemirsa ring tengahing pewangunan ring kota tersayan akehnya ni kewentenan pusat perbelanjaan modern pedagang tanaman hias ring kota Denpasar Kantun Limbak terstateng dautin manah kramene. Kewentenan pedagang tanaman hias ring Denpasar sida kepanggih ring Jalan Hayam Wuruk sane akeh kerereh kramene. Asapuniki kahanan pedagang tanaman hias selantang Jalan Hayam Wuruk Denpasar. Ake kepanggih para pembeli ngerauhin para pedagang tanaman hias. Ini ke inucap nyinayang, saya nincapnya nih rasa iling krame, ini keutamaan pelemahan, tane dado sili tunggil pahan kelimbakang usaha tanaman hias. Sili tunggil pedagang tanaman hias, saking Seragen Jawa Tengah, Herman Mausang. Nenten wanta tanaman hias, anggen dekorasi ring jero, ake pengarsan krame rau antuk pebuat taman hotel, villa, restoran, kantos perkantoran sanin saya nincap, sinarengan, ring penglimbakang sektor pariwisata Bali, Herman Mausang, sane mangkin, soro tanaman sane ake kerera pembeli, sekadi mawar, monstera, aglonema, palem, bonsai, miwa makudang-kudang tanaman peneduh, kios ngadol tanaman, wenten pedagang taler sane ngadol pot, pupuk, media tanam, kantos jasa penataan taman. Ya diasun persaingan usaha sayan ageng, adolan tanaman hias kauningin kantun degeg. Nenten wanta ring Denpasar, pembeli ake sanerau saking Badung, Tabanan, miwa Gianyar, ring penguntat uku miwa Galalibur, Herman Mausang, adolan tanaman hias nincap sayang sareng raina ketanya nih. Ya kalau hari biasa ya biasa lah, kalau biasa di Sabtu Minggu masih datang ya banyak orang libur bertanam ya dapat 1 juta ke atas lah gitu ya. Ya untuk penjualannya ya. Manut Dane, rawi mangkin, ramanis sampun ngawit seneng antuk ngias pemahan melarapan nandur tanaman sejeroning ngawentenin kahanan sane asri. Yana, Bali TV.